prenu anopa no nsia ana enwumre no nsia aha eye FPNTV official FPNTV official on YouTube, FPNTV official on Facebook. Uko Facebook wa, uko YouTube wa, now subscribe, subscribe ya, like it, comment it. Afe share na afufro so enye bi enhwe. Adichie bia ni emunsem. Ene so adichie munsem ena yede brew. News and trending stories are akoso within the day and a year boaboano yede ebremu enumre. Me a midi dwumedie hu chia me ye frame opon ajenim boaten. Yen shase story number 1. Story number 1. MPP Amenyokuo Oma open nomination for their presidential candidate elections. Yenim say nyame ya aduma 2026 the MPP omoko election delegate conference ohonomuko yi amanyofo omo obedi presidential candidate obedi omanim 2028 na afei na puma amakwan ya omayeden omabie nomination forms ni enti you say omo frɛ party ma bia opese oyeden or file nomination ni bi starting from 31st January 2026 now filing of nomination forms no upese o file o fa nomination forms now 100,000 Ghana cedis tetisika 1 billion and your nomination forms now afano utia 100,000 Ghana cedis which is tetisika no 1 billion where we no filing fee omobeje eso 500,000 Ghana cedis which is tetisika no 5 billion ana ubetua until all no utia 6 billion so why you ready we are party ba MPP party ba now pese u join akensie na sika it say utia nomination form any filing fee nya 6,000 Ghana cedis which is 6 billion old Ghana cedis. Ye movie ye wo MPP na ye movie enko kwabena eje Japan. Kwabena eje Japan declare intention say opese MPP presidential elections no eden okobi enumu na okasa no odi tu da say owo pepa ana owo gidie so say Alan Kwadwo Kyerematen ene afoforo bia omu free party nim no ebesa back to the party until all declare intentions so opese oyeden or file for the nomination forms for the presidential election no osa eka etwa to say webe omunsa enfre another meeting no na Alan Kwadwo Kyerematen any other political party members are omu free party nim omayeden omasa ababak yentie ensem a honorable kwabena eje Japan editudwa and my big brother Alan Kyerematen and many others. I mention Alan because I believe he must return home as we rebuild. I learned from them that leadership is not about entitlement. It's about sacrifice. It's about character. It's about loving and helping people. Patriots, this is our moment of truth. You, the delegates, you hold the power to decide whether the MPP rises again as a beacon of hope for Ghana or sinks further. And my big brother Alan Kyerematen and many others. I mentioned Japan editudwa abra of friends central for editu omonim se ono so pese oyeden opre presidential election akonya no bi no we ni ensem a oditu eja ye movie on na ye ko honorable Justin Frimpong Kodua asoye
MPP ho abiem interview bi ekoso ana Justin Frimpong Kodua edi to da say 2016 elections enke enye Kennedy ohine Japan ni radio station ni TV station anka MPP amba power interview ekoso no ana oka enyama pa honorable Kennedy Japan ayren etimidi ni radio station any TV station aboa the year 2016 Emma Ghana MPP etimi ayren eba power na yentie ne nsem bia okan MPP MPP win elections 2016 yan cash krade o man FM na 2 Ash FM na station academy na buy MPP MPP win elections 2016 yan cash krade o man FM na 2 Ash FM MPP MPP win elections 2016 yan cash krade Abu Kennedy ohine Justin Frimpong Kodua editudua o se enam Kennedy TV station ni radio station ewo Accra eni Kumasi ene ma omuwini 2016 elections yawo amanosemu ano yemfa yeni nkyire Akwesi Adey Odike obia enim Akwesi Adey Odike se eba politics dia odim pa ewo politics muna some years ago na eba presidential elections na Okahumbi odi atudwa ewo one of our sister stations say Mahama campaign 2024 no o make promises mebre say obema boko entokwa na ekoso no etuo echa wey ana Adey Odike eka say Mahama wenya awini election ni dia o promise away den o share no obesra so ubedisu because dia ekoso oboko no anu odin afi so yede curfew ato boko for so from 6 to 2 inyabo 2 p.m. pe e kire se oyeden okosha wodem till anopa 6 a.m. obeden obesori ababontin eno na Odike ka kire Mahama say President Mahama Ghana for atu abama say o promises are o share no osrew diso because o promises say NDC ewo power ana boko entokwa no etwa enti se maba power dia o promise a o kan ye no eche say udiso se afei ana o hwe ye station ya eye FPNTV official Mr. say obaswa na wa eden wa share wa comment na wa like say the afufro so benya bi ahwe ye moving on to our fifth story we asante dom dom asante wodom na asante wodom de enkra kese ana ama Kelvin Taylor omon kra oda omodi ama Kelvin Taylor ne say Kelvin ye bema on 29 Ashanti region because Kelvin Taylor ewo amanone no waka ensem bebre afa otumfuo osetutu the second waka ensem bebre afa no ho na wa bagana dia na wo se wo pese ba Ashanti region omo twen ewo Kumase ensem bi sei ana Ashanti ewo dom edituda Asante wodom yo we dey Asante wodom eku ena wodi wani huni na ya tonkra akoma yeni aka Kelvin Taylor yeso abakroma yanka ya to ade ama Kelvin Taylor ne se wonim na onim na musho mmono no onye na adwene se oba Asante ba mu abecha otumfo anko be hu se yes betente tukọ kwa akire no ye chiri kwa ye nini ma se ye chiri kwa ye nini ma aza Kelvin Taylor wuti abeto na wudi otumfo atam wudi achiam ya atam
na wasaba sa wasaba abechia no sa wa na sumia so a sa ko no kwada sumia so na dwene je wo kan no enya de se ye be pre so da sa kavintela so be krom ya se wo abechia nana even sa empanifo obi amuti enka mun kan kira no so mo sikroma mun kan kira se mo sikroma se wo abechia otumfo because utri ni achami atam na unza mata obechi achami enye ye eti yesraw ya de asumbiam kwa so ani ya mausa kokobon kan nsem tiane tiane ye wa banka ya ko de ka ba bi ade ama ono tra wa ono yire no mama tra wa uwia o de sa ko obroche na ye ko ba santima ma de enye wa gene da so be wura se ura asantimanga empokra na kasa pese wo komensia ura ampo wo komensia eti esaw ya ka wasu yai asanti odom ya de ani atetawo ya hweba bia wo be fa na wo de ba so ba besra ko kia ya nana sa wo pa ya ka chiraw kavintela ya ka chiraw efine ekro ya nu ni bibia efine ekro ya nu ni hwe mesia ye nyaw ahimfio ye nyaw bibia okoma asanto dom ye ne ka asemu ya chiraw na sa wo de wo so ba ma wo de bra Sema asante wodom editu da our press conference a omo frey say Kelvin Taylor say wo so ye bema pa dia si asante mem ni enhwe omo hia wo say oba be chia otumfuo because when did ahemfo bi atem achiami bi atem enti omo hia ewo asantemem ugusua ehwe FPNTV official Mr. say enani day di kan ya osha Mr. so be like na wa comment we are share na afoforo so enya ebihwe baby ayeduru su ye movie on to entertainment obede pombe de sa kwade the greatest say week ye etwemu obesra otumfo ose tutu the second na ninsra yemu nya e kire se on the 27th of September 2025 opese obeye rapaholic concert ewo Kumasi Baba Yara Sports Stadium. Concert yi concert bia every year bia no. Oye on the 25th December bia no rapaholic concert at the SAC Nation. We no ofa ho adwene say for so many years why wo in crime always bia every year bia no oye on crime. Enti the 13th edition of rapaholic no or the person or the ba asantimam we an oyeden obechia ode na de sede ede ba otumfo anim otumfo so etiase ehira no eka nsem nkranhyesem ede kire ne se ono de ne kuro yi de ompe basabasa enti se wadwen se opeso oye rapaholic the 13th edition ewo Kumasi Baba Yara Sports Stadium dia ohira no kose oni ni team no omumbra no omumbere omumbeye show yi na se ne hemfo no kra be den ebema no akwanya ono otumfo osetutu the second eba be den eba be hwe concert ni bi enti owie ya o den all back to Accra and okohia movie actors Dr. Laiki Papa Kumasi any others ewo Prempeh First International Airport enum na Dr. Laiki ebusa sakwade say hey obede pon minu share ya che na da ben para ya skits na ya short videos no obama ya ayebi obede pon be de say ne ya say Dr. Laiki are you ready so person omutwa skits short videos na ono so aye den ready
Your voice ni bi wo ha ye pese ye boma ahwefo na etiefo esote. Oh, we are ready. We are ready. Everything cool. Nice. Brasa kwade ni team edru Prempeh the first international airport omusu shia Dr. Like ni team emo omudi nkomo efa ekwan a ombe faso ayeden etwa short videos ni sketch biaren edi aba YouTube adofo ahase na brebe makwan emayede trending news Akye3munsem esi mesira say obe subscribe to our YouTube channel. Uko YouTube, Facebook FPNTV official. FPNTV official. O subscribe here, Mr. Now like it. Ja comment eto. We share na afoforo so enya ye programs ni bi nhwe. Ankra any companies mo pese ye bo mu dwede ehu dawro no. Mr. Ubetimi ahu ye marketing team no. Oba ye wo nhyehyeye wo ho a ye beye den. Yeni mu bedi na yeso ya bo mu dwede ehu dehuru mi a me de news yi ebrem ye frɛ me opon agenim boatin yesa be hia anopa yakram International.